Tongi ai ku blei biang i fi sa si sen pat agane ge sngi. Haga kerteng ge bekrau tam ke jong try jingi u Jesus Christ. Ngadonang ni ke man ai ngu u blei na ke Bynta ke ni ge jing hikai ke bangadon man wan ra biang sha ke yeng ke sem ke jong pi. Bat ngadanget bak ni ke jing hikai sa si sen pat kalau ke jing shai. Kalau ke jingiaroh, kalau ke jingmane ia ki bobon ki bas ngotenat ban snap ia gani ke Ktien U Blei. Nga lakren shibun bah ki jing penmi jonga baro hagini ki katugat ni tayo. Bat mentag sngi nga kwa ngan kren ia kawai ke jing kren. Kabanga ai kerteng le si dan na preng jong fi pin sngolengo. Henry ndang lakren pin snol tho i ke jingmot jongani ke kerteng jongani ke jing kren. Nga ai kerteng hagani ke por hagani ke jing kren. U blei u bala IEHNOH ben. U blei u bala IEHNOH ben. Nga kwa ngan kren ni kataman na sngi na margadon na gadon nuot jongala slam. Kadai ka bang kwa bangan wanra igani ka jing kren na garukom ka basyay. Bayo ngi IEHNOH ben yo blei. Hagani ka sngi ka bakatdo. Balay nga ay kerteng ya gani u blei u bala IEHNOH ben. Namar ngayo i bala IEHNOH ben. Yaw ni u balang u way na ka Bynta. Jong ka Trinity. Lani ka jinglong lai haway. Nishat kren bahay yaw blei u kpa jing yu babaneng. Nishat kren bahay yaw blei u khon u balang u Jesus Christ. Henry ngila IEHNOH ben. Ngila bu syarut. Ngila le lendet. Yaw ni way u balong u blei u mensiam bekut. Nakatagadaw nga ay kerteng nga ni par u blei u bala IEHNOH ben. Namar kajing le lendet baga jing IEHNOH ben yaw mensiam bekut. Kapau haki nong hikai ke Ktien U Blei. Kapau haki nong kren ke Ktien U Try na gapar si gapar. Kajing le lendet, kajing IEHNOH ben, kajing le klet. Yo mensi makhot kapau hagi Balang, hagi jingkyrkhu Blei, hagi Jingduwai, hagi Ri-Bhoi, hagi jingmane, hagi jingiaroh ke jingi. But ngiyo iba la iben la shu snap but la shu bo no iya gani ke jingi kren. Siapa mensi makhot syarut. But mdan shu bekren bah. Siapa mensi makhot jong blei. Nakatagadaw nga yang gani ke par kumuway na kinong kren ya ke Ktien U Blei. Kibanga snot ho na ke Bible bangamla ban le lendet. Ngamla banya lagajong ngamla setiangan le ai ke jing imja ngamla ngan kren wat hagani ke por ngamla setiaban kren shipi ladang ayat lat na umensi makhot jong blei. Nakatagadaw hagani ke por nga kwa vin pelet jingmot ba sa sisen pat ia gani ke jing kren kabang kwa ngan wanra biang yaw mensi makhot jong blei haga Jaka kaba hapdeng Jonga jingkyrkhu Blei. Snap ngan pen fi gani ke par. Nagani ke Ktien U Blei ba umensi makhot. Udai ke Bynta pedeng jonga jingkyrkhu Blei baragawai. Umdai setia ubangin kin mau yu u tang habangi Jowai ke jingkyrkhu penwai. Lani haga bangi penkentang ya kanu ke jing penkentang. Bangi penan kam yu Blei ukpa u Blei ukhon baru Blei umensi makhot. Ngayon bagi babon Balang gipat ba gisyo snow yaw mensi makhot day tanga ka Jingduwai penwai bat aga bapen gentang ya kanur ka jingpen ka kam jingpen gentang ngada Jowai ba blei un ai bor yang amen da sngi bangalaban kren ya kaniga jingkren ban peni pi banadu basdang umensi makhot blei udan ka Bynta ka bakraw palat. Yakaba
Day mau ubale iki bekrau. Hagene ke pertai nadu Genesis hadu jingpen pau. Kat bala mentagi Sngi ngan peni. Ngan peni fi ngan pule ningkong let si kham kloy na marba ngan pendep shibo ni ke jingkran. Ke kitab Genesis kelenang ke beningkong ke dekat ke baar pun riu kong. U Blei ula ong ru tongin tau yo brio. Haga dur jongi kat bakum ke jingiasyllok jongi hi bat kin senshar halor ki dok haga duriau halor ki simbeneng halor ki kinjaba par halor ki pertai baro bat halor ki eki kinjaba par baro halor ki kynduh ngakwa bangan peni fi ke Ktien ne ke baong u Blei wong to ngin ye tau yo brio. Ktien ngin ke keren ia ke plurality ke jinglong ke jingiadan lang langut bat ngakwangan ong ipiang ni ke par ba u Blei haba ong ngin ya tau kabamut ba u minsi makhot nado besdang u dan Bynta haga jing penlong haga creation haga jing penlong Umensi makhot jo Blei udan nado besdang nak tekadau lada pi pulia dien maga pertai kala long ka pop haka por ka jo Noah u Blei uong shai gani ka lanong ka henrio singap ngan pulia uong ka khat ka balai uong ini Ktien tiu try ula ong umensim jonga unom yale bat u brio junam lapen mi ia gani namar udan langa ka creation haga jing penlong yo brio haga jing penlong ye ke pertai minsi makhot jo Blei udan lang minsi makhot jo Blei nga syukran lingkat lagi ni ke par bapin sngau to haga par ka bau Blei usai ke jat meri Israel nang tai negeri Egypt fitip lada pin pulin ke Bible u Blei ula pendan kam le sila ban ong no wat ladau pendan kam yo Moses yo Aaron bakin walam no ye ki khon Israel naga kti jong ke jingsen shar ke jong paro bat naga jing ban ben ye ke jinglong marau jong ki fitim nem lada pin pule baha minsi makhot udan ke Bynta pedeng ye kaban walam no ye ki khon Israel banaga jingya lenti jong ki khon Israel day minsi makhot ubara eki day minsi makhot ubapteneki day minsi makhot ubayalameki ngan pule fi naga Ktien ke jong Blei naga kitab Isaiah kelenang ka ban riu pulai singap ke Ktien ke jong Blei ka ong ini Ktien ngan pule Isaiah an riu pulai ka dekhat ka bakhendai ter ka ong kamne haga jing shitom jong ki baro ula sha shitom u angel nakhmat jong ula penimiki haga jing jong balaga jing snelsen jong ula sil spa iki ula kentrop ru iki ula baru iki halaga Sngi nado menhendai singap ngan pulelot ka ang mno dekhat besipo Henry kila yale persya bat kila pensngel si yau mensim bakhot jango nama kata ula kelaban long ubasyoniki bat ula yale yaki tapi pulelot nang ni ka Bible ka ang dekhat ka bakhat sao ka ang ini Ktien kumu jingri ula le yar se tam mensim jong utrai ula pensyong tat yaki kum tamela yalami lo pailang mat penlong le dia nam ke badan buram day mensim khod jong Blei bara day mensim khod ubakat ke duria besau day mensim khod ubayadai yaki baga kejat jong ki ke klemat kejan jong ki ke klem rim mchimdan ubarai kho mchimdan bapang mchimdan bayap apdeng jong ki day mensim khod ubayat kumurishal o mensngi day mensim khod ubayat kumurishat ding menmet walait mat baga day ka waipat uday mensim khod jong Blei regi khon Israel kila le ben kila yat persya kila le persya kila knyum bat mensim jong Blei kadan kepor le persya wat iki naga tekadau mensim jong Blei udan nado ke kitab Genesis haga jing penlong udan haga kitab Exodus haga bau Blei usai ki khon Israel naga jinglong marau na Egypt nga syukran lengkot igani na maladangan wanra ter ngan mla pendep fitip haga ba wanra yo Jesus igani ke pertai ban pendep ye ke prophecy ke bela keren de ke brio jong Blei ki prophet ki banadu ke por ke ba mensua
Baon pendap ia ke jingwan ra yo jisu baon wan kup ia ke jinglong brio. Baon pun haga kpo jong ke taisot di kabalong ke Mary. Baon sa khot yo u Emmanuel. Lalpin pulien o Matias ke nang ke beningkong ke de khot ke bekhat pra. Kaong ke jingkha yo Jesus Christ di kalalong kumne. Haba ke keme jong u ke Mary kala ya Ktien balu Joseph. Men bakim pat Yeshem. Lapau bakala pun kon ken. Na mensim bekot jong Blei. Ban wan ra yo Jisu haga buram ke jango. Baun kup i ke jinglong brio. Kenang baun puni u ke kepok jong ke brio. Bat baun kaya u syagani ke pertai. Baro ke jing puni yo Jisu. Kadai bek da ke bor ke jong mensim bekot jong Blei. Badai na kita daw nga kwa man da ke Sngi ba pin Sngi to. Bau mensim bekot udan ke Bynta ke ba khmatam haga jingidai bat ke jing penlong ke jong Blei haga jingidai ke jing sei ke jong uki khon Israel haga jing penwan ra yo Jesus jing ke pertai dai ke kam ke jong mensim bekot Nanyalam ter khenang man pengen mau ifi ndau Jisu mi syaga pertai ya kaban mi adien mula dap lipo snem gerta but ndau Blei say ke Bible ke ong gospel ke jong Lucas kalau nang ke besau sengap ke ong u Jisu baladap dau mensim khot ulawan pai pat na Jordan laya lamno yu u dau mensim khot syaga riklau sau posngi udai bala pendap dau mensim khot laya lam yu Jisu dau mensim khot but ndau wan syaga jing nadien adien jong ke jing shajing wan runga ke synagogue pipulina ke Bible na wan cha Nazareth has synagogue na pipulina ke Ktien ke Jong Blei Lucas nang besau ke dekat ke bekhat pra fitip ke ong kumno u Jisu ke dekat ke bekhat nyo ke ong la ai ho ui ke kitab ke Jong u Isaiah nang tu lepa bat u pulina ke dekat ke bekhat pra ong u mensim u try u hanga na bala pensle inga banyalap ke gospel lagi beduk u la pa inga ban pen bena ya ke jing pelat ya ke bala set bendi ya ke jing pen pet pat lagi bamat la ban pelat no ya ke bala ban ke sitam ban pen benai ke snem ke badiang hun ke jong try u mensim khot jong Blei u dan Bynta ha ke ban pendap yo Jisu da ke bor ke jong u Nakwa pinyo iya gane ba mensim khot jong Blei. Udan hagi area baro jong jing shakri Blei. Ngan sipen ifi tertera gane gapar. Nda hadien ba Jisu unsa mino unsa let paino sipeneng. Ulum yaki senran kat doe haki kam jong apostle. Hagalanang ba ningkong tangin ni puli gani hagi kam jogi apostol gul nang ba ningkong ke dekat ke besau dia habau le seng lambat ki ulah hukum ki banom let no na Jerusalem haraban ap ke jingkular ke jong kpa ke bau ong pilayo sngoinga na bau yo ane si shau pen baptis de harayan pen baptis pi da mensim khot sa khndiat sngi na do menta Nakataka daw nga kwangan pinifiya gini ka par. Bau Jisu u ay ka hukum. Ya gini ki sunran ba dia baro ki badangsa. Hakatu ka par ki banget ba ki babot yo Jisu Christ. But u Jisu ay ka hukum wang. Up yo mensim khot ya Jerusalem. Anda penkop ya pide ka bar. Napi pulil khat ka bafrajong nang maningkong kong. But on Andre pinyo diangi ke bar. Ndalawan mensim khot api. Finlong nong playing Jerusalem and Judea Samaria. Bat syaka bekut ke pertai. Fiyo ika ninga de ke hukum. Kabau Jisu ai gitu ki senran. Bat kumjo iki banget ki badan lang ke tu ke bar. Bakino mlet chino ki dan kami mensim khot. Pipulisi syo na ke Bible ke Ktien ke Jong Blei gong. Mensim khot Jong Blei hiara ke si Pentegas. Bala pendap igini baro daga bor ke jong mensim khot. Fitip ke jayu. Napi puli na ke Ktien ke Jong Blei nang ka baar ke khat ke balai po pra. Hadien bo petra suyalap. Sigi pat ba ki badagi hajar. Ki kliki ong in le kumno. O petra superta wang ini ke Ktien. Topin kalaga bamot baran pen baptis pi way po way haka ketengo Jesus Christ ka banyo map ikapop but pin yo priang ya ke jing ai jong mensim khot
Namar gani ke jingkular kalang ye pi, iki khon jong pi, but ye kat ye ke basi jingai kat ke bau try bau blei jongi un khado. U Jisu la pun do men se mkhoi. U Jisu la yalam do men se mkhoi. Yo Jisu la pendap do men se mkhoi. Yo Jisu la pensle do men se mkhoi. But shwaba un kiuna shibneng. U ai hukum ye ke sanran bakin up hadu ban pendap iki do men se mkhoi. Ndakila yo men se mkhoi ki sanran kile kum no ka Bible ka ang ini ki Ktien. Ndaki klaba mot ki bre u Petras u yalap u ang up diang yo men se mkhoi jong blei. Nakataka down api puli nda habau Paul kelaga bamut. Hagalanang ka bakhandai. Lala pi puli nagalanang ka bakhandai. Yo Paul adin bu kelaga bamut. Ublay padu ananias. Baun duai. Baun pendap yo u daw men se mkhoi. Ndaw Paul la kelaga bamut ulayang ulalong wa apostol bakraw. Ngadang sidep kerani gani isu ka baladep. Ngakwa ngan penifi gani hagal nang ka bakhat kendai. Menbawa Paul sudah na Korin. Hagal khat beningkong ka ang yo Paul ndaw la lyngba ti kipang ki besaneng ulawan sa Ephesus. La syami ki balang sundan ukaliki pila pdiang ni em yo men se makhoi. Menba pilanget. Nakataka daw nga yang nga nga Jaka nga kwa nga nong ifi hagani ka par. U Blei ka par ba mut bantaw yo brio. U dan lang bat u mense makhoi. Bat u mense makhoi u day mau ba penlang yaki ege. U Blei adin mo say ka jat meri Israel. Day men se makhoi ba yalamiki. Manwan rayo Jisu bun ko bika jinglang brio. Day men se makhoi. Manyalam yo Jisu day do men se makhoi. Ban ai bor yo Jisu day ka jing pendap do men se makhoi. Bau la banyalap ika gospel day do ka bor ka jing pensle. Do men se makhoi. O Jisu ay ko mi gitu kishis pa arpungat. Bagi day ban up a Jerusalem tak na pen ko biki day ka bor ka do men se makhoi. O Petras ndaw la yalap uang kelaga bamat pediang yo Jisu kelaga bamat penbaptis penyo diang yo men se makhoi. O Paul yo pediang men se makhoi no ananias. O Paul ndaw la yalap uang pila pediang ne em yo men se makhoi men ba pilanget. Bat kani ka Balang ka beningkong kani ka early church mengiong ka Balang ka beningkong kadai ka balaka da ka bor ka jong men se makhoi. Kalayat da ka bor ka jong men se makhoi. Kalayang haga jingdan rakat ka jong men se makhoi. Kila duai ka bor jong men se makhoi kawan. Kialap da ka bor men se makhoi. Hapdeng juga jingile persyak baro kabadana ka bor ka jing penshitam ben ka basirkai. Hanrei da ka bor jong men se makhoi ni ka Balang kalayat sikmat. Kelaba mot kebrio pa Samaria nang ka pra kam apostol o Philip ule yalap henrei ka Bible kong ki pa yo Petras yo Yohanes bakin le yer sa Samaria ban duai kebrio bakin yo pediang yo men se makhoi namar ka jingkla ka mot klem na pediang yo men se makhoi kadai tang ka kam ka bam toy ai ru em tagadaw nga yang na ni ka Jaka banganong ifi. Lada nadu besdang men se makhoi udan. Nadu ka par bo say u Blei kon Israel men se makhoi udan lang. Lada kat yo Jisu baro ki aka day daw men se makhoi. Man ngiyo iba ka ni ka Balang ka beningkong ki apostol baro ki day ki bedap daw men se makhoi. Bat ki bayat daw men se makhoi. How perkhat mapimen da ki Sngi. Kaika ba ngingila ban le akinigi Sngi. Lada kinigi apostol ki balayat ban ujisuru. Wat ujisu udang ong iki songshua. Ngala hikaya filais nem tam.
Vila syong bat nga, vila tip shibon, ngala hikai fi shibon, henreiken mau, kat bau mensi mekot jong blei umpat wana pi, pimpat laban ay eruem. Ngasay suntunat iga gospel, kajong Yohanes, kalanang nga bakat nriyo, ngasay suntunat iga ni kalanang barabor, na nga puli ngasay perkat nga ang try, teng ngila benyo mensi mekot, bat mentangi pa iga jinglang kristan ga ba isen ay, ni paya panggil jing syakri blai ke basngau bancu ong bet hangne kalau tang ke kam le niam ke kam brio ke kam pertai na mga puli ni ke gospel jong Yohanes kalau nang bakhan rio tapi puli na ke Ktien ke jong blai ngap u Jisu ong ne wang kalau nang bakhan rio ngan puli na ke khat ke ba henrio wang igini ke Ktien henrei nama bangala kren ni ke ero pi ke jing snosi kala pendap ke dak not jong pi henrei nganga ya tru ke ba shisha pi kamen toy pi banganga le no nama la ngam le no utau no pentingan no muana pi henrei nangala le no ngan pa yu pi analawan ma u pen kynduh ke pop Iga pertai, siapang ke pop, siapang ke hok, bat siapang ke jingbi syade. Uji suyi tu, wang ka mentoy nga, kabahaya nga bang late no. Namala nga ngam late no, unumuan mensi mekot jong blai. Bang undawan ma u siya iga pertai, pen kynduh iga pertai, siapang ke pop, ke hok, bat ke jingbi syar. Fi kataga de ke jing trai ke bakrau, kabau Jisu la kren. Pej wong kumno hakal nang bakhan rio kada khat ka bakhan ar wong adang don sibun ki ruban ong ipi hare pimpat la ban sha iki menta balai wong ki sunran pimpat la sha kani ke Ktien pimpat la sha kamat kimpat la setia ban sngal tolut iki ladau hikai lut Kakhlek beriau kamla kitlut ia jing syai kabau Jisu dan manikai ki jing mayan juga hima jong blai. Compare lagi labut Jisu. Compare lagi dalam pakai jing khat. Compare lagi degi bala ada jet kerpang dau Jisu. Wong ngadang dan sibon ki bangan ya tu ifi. Hari pimpat lakit. Bat baik kata Ktien. Nga perkat bala dekat u Jisu unang ikai bekrau. Ula jet kat igini gi apostol gi bekrau. Udang ong menta pimpat la sya iga bangan keren. Namar pimpat dan yo mensi mekot jong blai. Fija wang kumno dekat ke bekat lai. Ndalawan mau mensim jong ke jing shishaken. Unyalam ya pisi ke jing shisha bara. Nga perkat ya kini ke Ktien berabor nga jet pelet jingmat. Kumno tarai ngin sngal to. Ya ki eki badai ke jong blai. Lada klem dan yo mensi mekut jong blai. Finle ayu lada pimut ban snap ban puli ya ke Ktien ke jong blai. La tarai lagi jing start brio ban batai eki bakenja blai. La tarai ban penkela ka bamut eki brio daga Ktien ke jingi ka banginang ban kren. La tarai ban le eki bakrau la da klem mensim khot jong blai. Nadu bau Jisu kiu sebenang Nonglum jogi alip. Hadian saupo Sngi bau mipat naga jingtap. Umensi makoi hiara ke Sngi panegas. La ayo u bau unang yaram, unang pentingan, unang yarap, unang hikai. Unang yasyllok. Mudur mengimentangi IEHNOH. Mudur wan kenang mandan hapa ke Balang, wan kenang mandan hapa ke Bangat, wan kenang man yarap ya kene ke Ri-Bhoi Blai, wan kenang man penjana ya ke Balang, wan kenang man penkre ya ngi ki Balang ke Nonglet kurim ke jong Jesus Christ. Mudur ngi benyu ushurot. Mudur ngim jukrani jingisang deki snam. Mudur ngim jui kai ki brio sepang mensi mekoi. Mudur ngim
juan ra ye ke subject ke be day but men same khot jong blai to sumut dur ma pi menta la daw men same khot jong blai dan kan ja ayu ye ke balang ke beningkong mentangi along jingi sangi let yewan Daniru ki bapuan ki batip siapa man se makoi khambon le lengim trairu ban priang bat ndakadan ke jing trai jo man se makoi ngi ang katoga ke jing trai ke jo bapaman bat dan ki briu ki ba bes nan ke jing trai ke jo man se jo play na ki balang na ki jing shikri play bat ngi wit pen ban ke jing trai ke shisha ke jo man se makoi But nga yang nga Jaka bangan kran sipi daga jingkit kling kran ni namar nga kapang men sim jonga kap ka sngelsi kadan ke jing pangnot bangi iban yo new play ubawan nga ni pertai ya kaban yang nga trinity ban dan bat ngi menta ban pen kra yangi ya ke jingwan ke jong Jesus Christ han rai ngi ban yo bat ngi le ban yo ngi ignore yo ngi ya shabar yo ngi neglect yo ngi le lut ke baro ngi ya chikmat ngi shikri play nga kwanga nong fia gani ke par kala day ke par yangi bangi day ke ban pai Sohthri manang ban pan ma ban kala ke bomot kum ke balang kum ki nongelam kum ki pat ba ki banget yo Jesus Christ manang try ngi kwa bangi ni tray namar ngi yo I hagini ki sngi kadan ke jing tray ke jong men se ma khot shiki brio ke bopriang Femio iman tak leng ke pertai ke brio ki yo mat ke jing tray jo men se ma khot bat ki tu ke bopriang ki sngo to hadokan no ke kordor ban yat ban men se ma khot hanai khambon na preng jingi ngi ben ngi nyo ben ngi le klet ngi kan tait sendan ye ke jing tray ke jo men se ma khot de dau ki brio ki long kristan ngi poit aga Jaka Kebetulat kabamdan jing shirhem kabamdan jing penpau kabam yo I setiai ke buram jong play kadau kedai bangi yat shabar nau ni ubadana pedeng jingi ubala ai knang ya kabakale kala long ke kenja jutang kabau jisu yete baru mensim khoi bau jisu duai bagi banget kini opdiang yang mensim khoi nga perkhat abang nga krane gani mendag Sngi bon pa kibriu kimtip bat kat bala haini jingkran jangan nyele ban pensyai fitip haka jing shisha haka jing day bat ka jing shakri play jingi haka ni ga pertai lada fi weng no yang mensim khoi kam dan jing mot erwam nganda pen I fina ga Bible ya ka rukom tray ka jong men se mo khot kat tu kat ne fitebam kat kum na ga ni ga Bible ngan pule na ga shithi ga jong Paul Shautitas kabau tho Shautitas sngap ngan pule ga ni ga shithi Shautitas kalanang ga balai ngan pule ga ni ga par na ga de khot kabasau sngap ngan puli ni ke Ktien ke Sohthri kadan kam nga mangan hikai gani wong kumne ye gani ke Ktien handrai apala pau ke jingle sebunu blai unong penim jingi ba ke jing I jong u show benriu ula penemingi om na ke jingle ke hok ke bangi ngilale handrai gat bakum ke jing isen a jong u daga jing sat ke jing karsin bat ke jing pentamai umen sema khoi Yo bala no kerhai hangi dau Jesus Christ unang penem jingi. Fitip ngi yo ye ke jing kha arsin. Ye ke jing khapat shike hima ke jong blai. Day de ke bor ke jong men sim khoi. What ke subject jong ke jing khapat ke jing kha arsin. Nga ikum bala weng no na po ke jing shakri play. Namar ngila kermen pala tanga kita ke jingilong Kristan haka bangi hiar petengu mga ong ngi kermen pala kita ke jinglong Kristan bangila rung kiniam bangila pendap igitu ki kam niam ke balabu begitu ki jing balang bagi jing shakri play
Kat baga Bible ke keren bau nuno unumla setia ban rung sige hima ke jong blei. Lada klem ka arsien u. Bat ban pen ka arsien ke de kam jong men simu koi. Ngala puli fino titas. Kalau nang belai dekat besau ter. Fitip adien bangi priang yo Jisu aga jingem. Adien bangi yo sngo ke Ktien ke jong blei. Ngan puli sti ke episodes no meningkong. Dekat ke bekat lai kat sau gong. Ha mapiru apabila yo sngo ke Ktien ke jing shisha. Ke gospel jong ke jing penem jong pi. How ba apabila nget ru lashan sharp ye pi. Daumen sim khot ke jing kular. Balang ke senjat ke Bynta jingiaroh ke jingsuspa. Ke Bynta jung ukhnang banyiaroh ke buram jangu. Ke kam ke beningkong jong mensim khot au brio banget. Ke dai ban pen kapat yu. Ke kam ke baar ke dai ban seal ban shanchap yu tu brio do mensim khot. Fitip ke kam ke balai ke dai ngan pulina ke siti ke jong Nongrum. Kalau nang ke pra ngap ngan puli ke ni ke Ktien ke jong trai ke kam ke balai ke jong mensim khot ke dai ngan peni fi nakal nang ke pra nak ke khat ke ba ngan puli ne ke khat ke ba khat sau kong namar kat ke balai alam da mensim U Blei kita ken kilong ki khon ke jong blei hadien bala pen khai ngi do mensim khot hadien bala shan sharp ngi do mensim khot ngila klalong ki khon ke jong blei dan kamban ya lam ngi do mensim khot jong blei mde bang ni la ka jong jing su to la ka jong man na ka ta daw nga sngo ban ong ngi ni jing hikai dan kamban hikai na ka ni Jaka na malale ben palat yo mensim khot udai ma ba pen kapat udai ma ba shan sharp udai ma ba kwa ban ya lam fitip ngan pen vi se ki kat tu ne ke kam ke besau ke kam ke besau ke jong mensim khot ke dai fitip le yu la pin pet ba ngini puli ne khat ke ba khat rio jong ke siti sigi Nongrum ke nang ba pra ngi gi Ktien uta mensim hiken u ya pla shai ringkat bat ke mensim jengi bangi long ki khon jong blei fitip ne khat ke dai ke ba kodor adu kata kum nungin tip bangila yo ke jing kapat ke jing penem kum nungin dan kita ke jing snos kam bat kita ke jing tikna bangila day ki khon jong blei ke Bible ka ong mensim bakot u ya pla bat ke mensim jingi kadan ke jing pentikna pa ke mensim jingi daw mensim bakot bangila day ki khon jong blei wali kerman mapide ki khon jong blei mapiong la depen baptis ngala dep le ketang ngala dep le amta kata snem ngala long amta ngala le amta ngala kit ki kam balang ngala le amta wali kerman amta kabang kwa bapin tikina menda Sngi ya ke jimpenem gade kani ke khat kabang pulefi utaw mensim u ya plashairen kat bat ke mensim jingi mangilong ki khon jong blei ya kanela ong de Ktien English ke assurance kita ke jing pentikna bangide ki khon jong blei fitip ke de ke kam jong mensim khot fitip hadien bau banget ula yo ke jing kapat do mensim khot la shan sharp yu do mensim khot la yalam yu do mensim khot la pentikna ke jing penem do mensim khot hat ngam yo sibun ke parengan pen ifi agani ke par U Blei u kwa yang aba de fi me de Sngi bangin tip yagani Philippine puli nagalanong ke balai wap sopol wang de khat balai namar ngike nyilong ke taga jingwat share kiba mani daw mensim U Blei ki balek kemen au Kris Jisu bat kibam shania hagado pitibam kakam kojong mensim khot kedai banyalam ye gibriu kibala khapat kibala yo ye jingshan sharp
Kibala yalam do men sim khot kibala penti kenai ke jing penem. Kakam ko jong men sim khot ke dai. Ban yalam ki she ke jing mane ke beshisha do men sim khot. Kani ke jing mane ke Ktien U Blei kam dai de ke beshi bot tenang ini no. Ketua bepishu pendap rukam sule rukam kam dan jing mut ketua. Absul polawang ke jing at share kam dan jing mut. Reu Blei khat ingi bangin mane daw mensim khoj Blei. Fitup ke jing mane U Blei kadai da ke jing penki da ke bar da ke jing yalam da ke jing ai mensim ke daw mensim khoj. Bangila ban mane U Jesus Christ. Namangam yo sibun ke para ke jing shisha la dengan kerenang ni. Finomla ban Shakri U Blei. Hagi Bynta hagi beper. Lada piklem dan yo mensim khoj Blei. Lada kat yo Jesus Christ dan kamana pen slek da mensim khoj. Lada kat yo Petrus dan kamana pen dap da gebor jo mensim khoj. Lada kat iki apostol baro dan kamana pen dap da mensim khoj. Lada iki banget Samaria baro dan kamana pen dap da mensim khoj. Hatong ngi deki mentagi Sngi. Mengiyat alaga jong gebor. Ngam kwa fin shania aga jing start brio. Ngam kwa fin shania aga jing tip balaga jing la brio. Nama kata kan nyalam pishe ke babakla baru setan unum shepting ye ke bekum kata ke jing Shakri Blei. Ke jing pen kinyo iki kut jing ke jing dum ke dai bapiyat aga bor ke jong mensim khot. Yang nang ni ngakren daga donut ke besno kia. Na ai kerteng ni ke Ktien U Blei u bala IEHNOH ben. Fiti balai ngakren ni gani. Ngam ju kham yo sngaw ke brio. In Ktien U mensim khot. Ngam ju yo I bagi brio ke yo priang mensim khot ke lengi Jaka kam tama gari ke si Jaintia. Ngasih yo I tanga ki katu teli ke jingiasyllok. Fiti balai namar ki brio kim tip syafang mensim khot. Ngadang sidap keren agani ke mandi ke beladap. Bang keren ke jing bam tip bakawala me ke jingjat. Bang jing bam tip ke dai syafang mensim khot. Na kita kadam ta ke Sngi ngapteng ni ke jing keren. Daga bang kwa ngan hikai yo mensim khot kam janai hagani ke jing keren. Lado Blei welami ngan next agani ke jing pen mi jonga malangani ke Sunday khatwe beje. Ngan keren biang syafang mensim khot jong Blei. Namar ke jingi keren syafang mensim khot kam dai tangkat ni kani ke dai bang syupen I Venus dang. Hanai syafang mensim khot kadan kam vinyo I ke jing hikai ke bobon ki badai bet tang la ke Ktien ke jong Blei. Ni klempat ye keren syafang ki so jong mensim khot. Iklan keren syafang ke jing ai ke jong mensim khot. Bat syafang ke jing trei ke jong mensim khot ka ba kraw. Bat ngada duai mentagi Sngi. Naga benta jong pi ke besngap. Naga benta jong pi ke be yo sngaw igane. Na fidana preng ke jing ke jing im jong fi. Uni di nong pentingan. Na fidana ke Jaka ke bapim tip kum no pin le. Udah mensim khot uban hikai fi. Na fidana ke Jaka ke besar marwai fitip day mensim khot uban yang bat pi. Pipuli ke Bible pim so to day mensim khot bakwa ban hikai. But day na kita daw wala ben yo new Blei ubawan na kini ke pertaimenta. Man pen kre inga ba de pi yo ke jing Shakri Blei ke beshisha. Man ngakwa man ke Sngi bangan ong bali pim priang mensim khot. Lada pi priang ngan sekran kumlongin priang mensim khot. Hari hagi ni ke por jonga galakut kat kum ke jingbo. Ngan Jowai no ifi ke ni ke por. Tonginom ben. Tonginom le lendet banginom klet. Ngakwa pin perkhat biang syafang ni ke jing keren. Jowai halaga Jaka ke bamarwai. O mensim khot un pen pau la dia fi. Udan shishaw yang bat pi. Wat hagi ni ke por bang keren. Ngayo sngaw ke jingkta ke jong mensim khot jong Blei. Ngan Jowai no hagi ni ke por. Kutrai a Blei ngala keren ni ke jing shisha.
kaba me tap aga dot not changa. Bala IEHNOH benyo men si me khoi dagi jing shikri gi bobon. But la lendet sendan yo. Trying a twai ba anwan ra biang yo men si me khoi. Naman kani kani ke ya ga jong men si me khoi. Kani kani ke por ga jong me ko men si me khoi. Hiara kini ke breu gi besngap upa. Pendap ki de ga bor ga jame. Ai kini op diang ga jing pen sle. Kat manganang keren ga try. Kanang bagila bani a chikmat ban shikri me. Nganget ken try lembaga ni ga jingi kai. Kanya rap bakin pai biang show men si me khoi. But bikini o ga jing im ga bakaman. Nyai lut shame ga buram go pa. Aga kertek ga jong chisung Jingduwai. Amen bat. Amen. To blei kyrkhu fi, ku blei shibon.